Wow, penulian tu poinin ko kusendet kaisa kau. Lucu ngata luka yang wai pakonan Pohnpei nan uya kupur kusen ti kayu ong uya poinin ko kusendet kaisa kau. Ranwat niara sanwar riesak silu paran kaunor riesak payu. O ranwat ran kaisak 101 uya kupur kusen ti kayu wat. Thailand kakat lamo Thailand men pagig Thailand katta tepat rota. Iban patuan pakai Senator Net and kakulian Taiti, the one para Net and kakulian Taiti o Lolo. Kalanan kamu speaker, Michael Ten Lolo, Iban patuan kapakap Taiwiagio. Yetkit sabulmar men papakat. Penir katen kakubureagir sabulmar tuan way poin pilata. An kataman genget masabul mar pilibil masarawi pung o melel. An suset saban we agiu pesan patawan taulan anak tungol uyelamalan ranot. Men William kitio sagare genir sawasan sabul mar ngin sarawi ngenen kamaran ngenen kawai. Kaki sabul mar ngenen kaminemen o eupene. We gyaramas temen masaban sawase kaiten songan ramas kay. Peniran katen kakubura men kid ni adpan we malam kira kasambalagan an ranwat maban mawang atol pa sapul mar we auto wekan. Peniran katen kalangan kat ketong git sapul mar ngayon sarawe ngayon kamaran ngayon kawai. Sabul mar tolang sarawian kapil kit pene umot kolpet kakalway kit kamaray ni kit pram. Peniran katun kalangan o ang partiyo sa karata naman. Iulian kitis ni sansal sa karata ang Soviet. Nilang kapayaniro at tungkol santor sa Lord Jesus Christ. Amen. Kalangan pro Senator Net, the one para Net. Pagi essential me try kapi gitar uya kupurwat low you ang try kake katla te patrola mo try. Ikan po na si Chief Clerk kong roll call. Senator Abraham. Amen. Senator Kikwabis Jr. Amen. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Senator Sonso A. Edgar. Aye. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. May. Senator Stevie Gay Edwin. Amen. Senator Aurelio P. Joab. Hey. Senator Alfred Senatore. Patamat may. Senator Denny L. Laben. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendi Teswalwi. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Erilyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Net. Yet amen. Senator Nelbert A. Perez. Senator Dionisio E. Simon. Amen. Senator Mitaray Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Amen. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan Chief Clerk essential mag-try sa bulman ko quorum. Oy man kabing kiyan Senator Gan Koros pwede arkak yang kat nan uya kupur and ranwat or record and reflect ma Senator Loyola mesri yang padang uya kupuran ranwat o Senator Loyola excuse yang uya kupuran ranwat pwede kapinsalet. Thailand ka katla mo Thailand may kupureya pwede ka kulian Thai o uya sa bulman Thailand sa karatan kaping melel sa karan misik o kaping lap ang kupuran nilap. Sagaran wawlap ang kupuran
raksoko waunki isoko sabulimar lekantko nanalangko onan kanyeko wautoro rong labalap kaiti paliantiak momocho government national, state or local government waunki kabina and Pohnpei Honorable Stevenson Joseph waunki karyawan kabina Honorable Francisco Yohanes Mebiliang patreng katian rangut kalangan ku pramui karyawan kabina Yohanes. Ibinben waun ki siong kopung labalap Nelson Joseph o yang amu siong kopung kan koros. Masakset waun ki Vice Speaker Michael Floor Leader Abram o Honorable Senator kan koros. Lang Samoro o Leicho Seriso Melel so masakan o labalaban tiyak Momocho o government chorus nan Chamberwood o men Pohnpei chorus pong kalapwood o taga Pohnpei kan o nan wailaut kan ay sampang rakat o trail patreng uya kupuran ranwood trailan ka kan katla mo trail ay pan po na sa floor leader Kalangan maing speaker ay chungol sakratan kapinguao kay puni kong kupurabuan patyang Labuebo me kemuliaan ketir memut kesempal so itanoi nan wewe o sakset jungal wan kun kemui wan ke Vice Speaker wan ke Melil Honorable Senator kan korus bil jungalon kuwa o sabun macail karyawan kabina me paceng cail meseng ran watch staff kan ran maun kapung pa mau men Pohnpei korus Melil rail kan me yang cail dan men KPSA kan Speaker mo na iban tulaw uyata kamakita iman pagok challenge kasamo karyawan kabina kiyaw labulabon. kalangan floor leader Kalangan speaker numaw men uyata kamakita pagi Apple Pen Journal and kakapandala ewan sa umur pagkaryaman. Asan salama kamagut sang floor leader kailan kapantela watawato walaltan journal koros mautung kamaguto masaniyay uwang masaniso kamagut paitar o try kapantelar watawato walaltan journal kami floor leader Kalangan speaker maway man ang kaksansal nan record me Senator Carl yang batyang uyag purun ranwatch Chief Clerk. Langan floor leader record and reflect my Senator Carl yang patreng kuya ko punon ranwod. Kalangan kami floor leader. Speaker nuwa men pasuan uyata kamagudo pagik challenge suspend order of business o chorok di apali ng isu o walu ng kalendar. Siyan siya lang mo kamagit miya karyaman pa kamaguto. Karyaman. Miya karyaman pa kay chorok di nga ng isu o walu. Anson kat kilaw te patrongan long kamutan ko sunat kan te resolution kan makoros sabul man kier de tungalan kier asumau kat kilaw te patrongan long kamutan ko sunat kan te resolution kan ak tribal katla mo trial oi pan pona sa floor leader Kalangan speaker tungol sekarang nuwa sapal kong kupura speaker Ibilew sekarang mut kesempal wajo pegik challenge suspend order of business o chorok ti apali nampe sa kuno mayay rachoror. Karyaman. San sa lang mga kamagat sang sabul matay floor leader jalan chorok tiya nampe sa kuno pagya miya karyaman pan motion walk tay kat katiyar po nampe sa kuno irachoror te miscellaneous kamu floor leader Kalangan speaker kong pupraya iban chor paron chachong walyepe Ludwig sang nupuro. Kalangan floor leader yield floor on Senator Ludwig. Kalangan speaker o kalangan floor. Muna ibang patso men pagkita po yung kakpatseng sa katang kayo po niya wow makomtsengar no chay. Wow nuki lapalapan karos nan palian siyak ilbatseng komi o lapalapan karos nan palian government o momotso. Puruto na momotso at speaker imen wow nuki komi wow nuki vice speaker wow nuki floor
o pilwaon ki honorable member kan karos. Speaker, o kurmak speaker pilman waon ki lieutenant governor me pachang chai rawat. O irai karos me pachang chai. Speaker, poegi kaupalo me coach me leleng kay child me Pohnpei melel outer island ni January riesak o riesakeu. Sansal me leleng sapuafik nukor o kapingamarang. Hariban kasaleta kay me coach me leleng mo na ibawiya floor motion. Speaker, ilok loud meleleng sapkat wiala kaupalen melel irail me kokosan pon sapka. Pil and set lelanan sapakan karos palilaut wasame armas kokosan niya. Pil pilenan leupalkan, pil pilenan mutualkan, pil pillen ponalakan o pil pillen naniuman kauson kan. Sansal may kay mele sap kay sap ang karni son lukur kay ka pil kam dapat kay may wasang ka wala nan lakul. Speaker, nan pilets pillen lang nan parelkan karayang mukit me wiyawiyan sawat sansal me kaupal yo laut me pan leleng irail chai me Pohnpei me patpacho dekat pon sap pukat. Eri speaker, poegi sansal me kapal wotse wiyawiyang kay chai me Pohnpei pukat ibawiya e floor motion melel ibambe kita environment or climate relation and tola o chekata tame wiyawi karape o tame kchay bangkak wiyawi ang puen kak sa Israel ni short term o kchay chekata tame kak wiyawi ang sawaski sa pukat te kchay men Pohnpei pukat ong long term. Speaker ipakita kariyaman Kalangan Senator Ludwig bagi ira kasambal makam kasalatar. Sansal me awiya kamagitiu o mia karyaman pe karatai ban pona sa kamagit me mia koros me utung kamagito macani ei uang macani show kamagit paitar mia macana benirawo tiran kapatapat sang Chairman and Environment and Climate Relations kami Senator R2. Kalangan ng kupromi Mr. Speaker. Pejual sa karatang kaping bangkuran na nilap, melel pacheng sa pulong sa karatang kay Boniwa, machiyang ernin lang. Melel nanwalwa chay sa karatang wa bangku promi, Vice, melel floor leader o yung ay honorable members karos o even minanso mao uyay sa karatang wa bangku buran karyawon kapina. O karos me pipian ka child ni mansang kapran watch. Mr. Speaker, kamelele me ira me sansalasang riyay Senator Ludwig ira me mele liu o imin kabacayang me endoge kita ka karos imin kabacayang ambil taga pakin biliang so pai kapal me tuwe nuguar sapwa pe ko moincai bil kabacayang kapengamarang ipuan kak tabil taga karos me sansal ai me imin kabacayang floor motion taga karos nan me sapay koros nam Pohnpei kalanganan ko promise speaker o comedian climate o napatanga sangkak tula o rot uyabekan makoneng kalangan Mr. Speaker. Kalangan Chairman R2 iran kapatapat na sansal Speaker, Vice Speaker kami kalangan Speaker ay tungal sa karanwaw and warang pulis sa palmamuyang tungal mapitay ito patawanwaw na kanakamoy kasamawaw na kay karyawan kabina may sangot patawanwaw na kay floor kapakabay senators o karos may ira kasampal melel met main Speaker abananane
makit matangan uyau ki kapalo uyau ya kaya ramas telar main aral tungalim pilmen koroson kan pil kakatayan uya men kapal melelang uy pipi ko arpoy ko makaduat kami dia pantola enkak kamatang uy ki ibatuan kami lelema Mia fanti o ma assessment kanana kun uya uyang Warela sudah magat mental nana anso matang auteta Wanda kapalian an pakat o pilanan kay me nakira assessment uya sudah pal abal me ye am span wagi enka kapali makadua trak telap tau lasang nani rai ruwet ara masakan masalar imarail jodokan mapangkak sawasar mas pakat kami tinuan taula o makawito konangan matang arabotan kak matang to tangka ke wang abseng ka bena kali cegan udalen toyong lala o apali maurin arama sakay miminan iray rapalan sobat ay tungal iran kabrabat o kawitang kami time assignment o patulangon kalangan man speaker Kailangan ko programa Vice Speaker, Masular, sang Vice Speaker Mikel, at magpupurin po na sa mga Senator Licanet. Kalangan ko may Mr. Speaker, bon bengares na ito ko sa karatan wow kapatapat pati ang sa karatan wow kan bemiye bilang si order wow ki Lieutenant Governor sa pati ang 10 minutes ang ranwit ang floor motion bemiye Mr. Speaker imen kamelel me emelel Pistasteri miye ni ong niteke ko. Ari de enkak imenen birkak sansal me miye report mi yapten aletan me sanget me pitata wen kapika marangi. Imen kapitelong report wet penkak wiyakisen totok me kapiti panto ong lole. Yet clerk. Speaker kalangan kami dan report dan taruh ke may apen kaptenong pilsan salme utan immediate attention and kak melel and near response on ya kapal me kalangan kami kalangan Kailangan Senator Licanet, miyete masin na benirawo, kami Senator Carl. Kalangan my speaker muni pangan yang padang mamasen kan mamiyayer ong rakasambal karwarwad anikak tiyang kiye tungal obba kiye tungal sakaran kapung kay puniyo wawan padang lapo po makom kita mumot kasambal wad tungal wala pan ko purami wan ko vice speaker floor leader o honorable senator kan chorus bilmen padang kupurakan o kasama wan ki ketuan sa matail karyawan kami na Honorable Francisco Yawanis. Imen patrawante me ranwat kajay nan state of emergency. Niye sa karyawan sumbungwat kami na declare state of emergency. Puweki ngalangaltan nan puel ngalangaltan nan wewe o kapalkan mepeyan ari sama tay totok and ken peyan o uya kakailaban double man ka binatotok sansal me ruwasin pasan ko sa net sa ng emergency magtekat ka lala nintuan ka binaban kupureta takawita ta aban manaman kiran silisek tanwad apel pentatawad pat nang kami tincayan ko. Apo tatawad dan kakapel karwaru mga podium mayayar nintuan Senator Licanet kat kilong tapatuan long. Agday sa mulman kaya sumao. Dan kak amen to kitala state of emergency magtaykat kat lala banyang aki ira kasampal karwaru melik sansal sang Senator Ludwig o kakailabasang Senator Licanet o Committee on Environment may ono patar po napali. Ari nantatawang kan Committee on Napali and
uya kakalaman sa ulman kapina tatok pagkita kawit tata tatok karwaro bantiya sama state of emergency magtay kadlala o imen wow kara pagi tatokan committee niya pan magit an pilewang advisory committee yung masansal nan sa ulman kapina declaration in emergency committee an pil kakawit yang man state of emergency magtay kadlala kakatya lampesang o yang aki ira kasambalo karwaru me wiayar kapal ranwat ang melel dagan palipa ay made tungal iran kepada my speaker kalangan kuburong bagi semua Langan Senator Carl bagi sakaratan kawit mabilisan sa lasang kami magkupropoin po na si Senator Simon kami Speaker kalangan ng kami men Hakim ay tungal sa kartagkit ng wakak patraw sa pulmami. Essential element sa ranwat. Kung nagkukomi, ranan malwat, tangaga pa speaker. Floor, member kang koros. Pilmen, wang nagkikarton, karyawin kapina. Speaker, ikasampal ki, iram essential sang Senator Ludwig. Ay tungal, kalalapak yaw, essential memia waliaban way mayor the mayor rep king patpato Pohnpei area kalalabak may tungalen ki ma communication yung essential sang Senator Lekanet essential ang option kop na speaker melel me trail kot na no state of emergency ap ipikawo me emergency pilaut na Arima somni robo pandalong option ko bala. Koi kamelele me utang kay banana kamakit team yung mabangkat. Lelan wasap ko o assess yawan damage me miya o yawan sawat me anana patan miya. Arima mogit po banana mogit iso pa utan isa batrail kel FSM national government. Ari kamelele ma irawo ma dekanit kag sawaski. Ma communication wa pililong kapina kay Israel mayor the mayor rep ko lang kapina po kapina ang takpil tiyanggi po siya sa matatok of FSM national government tapil wasakan me taksoso dami sa long sampai po arya men yang patuan speaker po kak yang soso po kak kapal tamatang kapal na niyo kalangan speaker kalangan Senator Simon kami na kayo na mayo mo Senator Ludwig kumkak sawat Kalangan ng kami, Mr. Speaker. Kapingki melel kawit kalalapag mamia, iyet sa ipan tami pa kak response ng pita ko. Tami weweki, miya standardized form miya me pitata reporting. Me ewe melel tekan likin Pohnpei. O may isuti sa pangalan o local government and policy. Ansyo me, kapal mi the natural disaster ban parta. Ansyo matang forma pan out-outa, o katang kapana. Ime uyawi, may iapten kapanagis may kaptelong. Sang chief rep and kapikamarangi. Ime kamelele me, Israel ko me, chief rep the mayor and Teka ka mo in pindiya so kan report na yap na kapitelon kapan. Imo ito may ibang kakawit ang kung pura time. Wow, kalangan speaker. kalangan sulasan Senator Lekanet miadre sang remuya Senator Simon mau kami kibas pamawar sang Senator Simon miadre maasin ben ira masan salasan Senator Ludwig kami Senator Atwin kalangan speaker ay patayang sa pulong sa kartaan kay po niya wala na miya on kung vice floor member kan on kay para tuan karyang kami na on kay mentuan pikan koros pasagang koros marag kat tapatay o Mr. Speaker tami men kapatayang floor motion me miya main tatoga na ane kiskarwaro tama concerning patroya lelangya sang sa puafik me Israel main ramaskan pilmen tawlaw tapta kamakalata
Amia ka wait melelang rail me rentema toka mekot. Bagi assessment and ka kotila o yawi. Re imi betawan me ong songan kapal me tua temet me su kasi kupe o mia tip sola main as we have an assessment anana and karwaru and lel tilang rail bagi irail da toka ta mekot re claim kan bang su ka kan we yawi bagi rail share ta wasakan me main tangka kata irail kan me bang wala we assessment tangka kata kasawi me main togo ejito ya ri itemi men kapata yang me wong we ben togo wet main ka sampal mogutwat and karwaru bagi ramaskan and ga pil kamakale atasang wasakan me wala me koneng pente affect assessment me bangka kan we yang pun kalangan Mr. Speaker. Now, Senator Edwin, Masalar, Senator Edwin, Mieta Masana Benirawo, Masalar, Raipan, Rutungati, Masana Benirawo, unless Mamieta Masana. Dahil murkamal mamin ito, Speaker. Pagpag tayo kumbal Mamieta, sang Vice Speaker, tayo kumbal. Mamasa nito, floor motion yung masansalasan Senator Ludwig. Kami, Vice Speaker. Kalangan na, Speaker, padawan kapangkalangan kayang kompokapay Senator Ludwig ko wali pa kanan sampai pegan sang pakin patutila entakan palipakan kawin pepekan and palipa pagkapal meso kasik pa maporta sang ni makatinilok makasensuwa tila mauran narama so songkan ubagi uya bantatongkan me pan petatakoson met puen kamakit matang ayman padawan unyata kamakit pake Kamtin sayan ko and patang kamtin environment utok makuto. Ariaman. San salamo kamagut mamie. Paros mautung kamaguto masani uang masani so kamagut paitar mieta masana penirawo. Masote aktait pan rutungati o ususkila. Paros mautung Thailand sabuliman kita kamagut sang Senator Ludwig o Patrolang Committee in Jayanko or Environment and Climate Relation. Koros Mautung, Masani Uwang, Masani Show, Kamagat Paitar o Imepan Uyaw. Miate Ratoror, Kamui Vice Speaker. Kalangan Speaker, dahil kat-kat pa ni Ratoror, essential me mon legislature wat sarap kain gubuko kalogyo sang kabna. Mepitata emergency declaration and kabal and karakar mamia mesupay Pohnpei upil kakata sairatat way pepika sab taga pepika arbuegi kaloko kapugo yung kamtin chayin ko o pitata magmakiten iraira nan so nan mowa ay patawan kami lelem appropriate kamdir yaw yu kamtin patang when kaktago kawait autapan kalok me pandai gran selisok tegak kererai mana-mana pada legislature sang negara bawa man Speaker nuau ibadah nyata kamu kita nguya kabarbat kamtin environment or climate relations and patang kamtin chayan ko opil kotoki kalogan kabna mepit irakarwaru mepit karakat. Assalamualaikum kamagut sang sebelum ada Vice Speaker koros mautung kamaguto masani uang masani so kamagut paita mieta masani ben irawo. Pagpagtar Thailand rutungati masana penerawo ansansal makamagutwo emergency executive order number riyakit riyasak payo lebnial saro ew ma-assign ang chayan ko environment o climate relation and patang kamitin chayan ko o katoki o report kitong legislature karos mautung kamaguto masaniyay uang masaniso kamagut paitar o ime panuyaw. Miyate ratoron, kamuy floriter, te child kat na ni ratoror. Kamuy Senator Edward. Langan Speaker, kung kupriya, muna iban saksakar ay chungol wow kipuni ang kakpacheng sa pulmong makunggoch kita. Unang kamuy Speaker,
Vice, Floor, honorable members. Maninsan sa lai chungol wawong kachton karyong kapna yang aki staff. Speaker, ay sinira chororach imen kayuki uyay kaping malalong 10th legislature lel kayun legislature. Amay lapya pali government lel tabil nan 11th legislature. Ibil man kaping ang melel kach watch kupramay labil kak kupura German in health bagi ay rach pampit umanwani ay kamelele me all manage pan sabal man kita cungolan ki irakan me niay cungol pe kasalal ibil man kapungang melel chonda token munguni kan mapya pali munguni del torang abu men sakar kita me Mungkin we bana chay munguni ye, amuman macay pat-patchojan an soon maun. Mawasan ward kam piltuwa chay emergency. Ika melele me miye polpe bangka kuya uyang irawach. Essential me child state government you. I wish to emphasize that we are the capital of this nation. We must act like one. Ika melele me iraw German in finance pan inan na pali ay bilmen kapachayang eu urachoror speaker essential manan moyech the kich tien moyech sisala ka kangar melel overseas appointment the referrals kahit dikin siya financially speaker but emotionally ari 9/11 legislature watch Imen pacawan long eu motion. Komuyan ka kupreta eu committee. Mabangkak melil kapagi ito. Elin sa was koros. Masapul machay lumon muniyan ka kuyala national to international hospital. O ni melile yo wow. Ipagupang ko promoil ka nung kariyaman. Kalangan speaker. Kariyaman. Ay sanction mo kamagit sang Senator Edward. Koros maudung kamagito masaniyay uwang masaniso kamagit paita miya masanape kamelele me committee me kayun appropriate yay committee in health chairman in health miya omukawait o ngarawo Kalanan kami speaker. So ba na itungal sa karatan kaway dap impang mabano yawi. Amonay bambatola itungal sakar misigilang kay buneban kuburan nila. Kum kubura buyan padrang sa pulmongwe masanan kasama-sama tianger. Anwasan uyalaman itungal sakaran wan kan kamu speaker, wan ke vice speaker, floor leader, honorable senators kan. Wan ke karyan kabina wan ke local lang so o Israel kan mayang nan kalori o peyan men kapese kan bo Israelan mamangi patrawan uyalaman sabul marail puinin ko senate kay sakep kapenggi floor motion mau ya witao o kapenggi kuburan speaker metoke sabul momi kamitian roson mau ipatrawan sakar kita me irawat rabanimpang puelta nan puinin ko senate ketua pak me Pohnpei and upgraded Uyala FSM National Medical Center. Puyan katagala referral on off island and Sumaukan o show palakan semenkan o ngayon pali and surgery apasangkan and bilmiela Pohnpei. Impangwat pan kapadrayang nan mamasan be me iban pagi vice speaker boy makin kata gempang vice chairman and health imakin kata gempang on sawase senraba kita ire kau menegiran so ke samalar o
kapuratong report kita nan puinin ko senat kay siagaw pag Thailand kagan awaliata o kamanala ime day tungaliran kapadabat rumami kalapag teka na ipansongan bil yang kawit. Kalangan Senator Ned o kape sa masansal siyang kamu trial katkatenan masan ben motion yung masansal siyang Senator. Solar masan ben rawo ay ban rutungiti tapos na motion in rutungiti masan ben koros mautung kamaguto masan iyay uwang masan isyo kamagut paitar Oni tuan dama sansal kamagutuo tokalang Committee in Health koros mautung kamaguto masaniyay uong masaniso kamagut paitar o ikamelala me irakarwaro yumo o imen peki Committee in Health and report to nan regular session what langan miate iratoror Speaker. Senator Carl. Kailangan may speaker yan ka patronan ni Ratoro ray kay sabali sa karanwao irayo may man kaunap kukupurakan o anso ko sa kawit pen nan kalender ang pan resolution na en kakte de ban kupurakan Tato karwaru yung magdala na nabali. A bit ceiling. Pwede tatangkan me panapul nanti yang tatawat kamagid pen moni kan me ban mi. Arian sansal me resolution wat patu besa ngayo. O peg uyang member chorus and kak katarobo kau nak ong tatawkan ran wat. Pagdailan ka kamanataran mo. Ay rawad may manuyagi iratoro my speaker kalangan and sansal me nan resolution word irekan koros me pit health pit Pohnpei sudah pit FSM kawawakan me miyam bulban roser mo bang uyala bukan FSM may nato and yang aki FSM pukakan koros and tutuwa dapat pada Pohnpei Ime pansansal nan padet kalangan. Senator Carl Masular ay pan po na sa floor leader Apram kalangan speaker kaya balik jungal sekarang wa bagi ira kesempal me sansal sang chairman in finance ay men kita kamagay to pe challenge suspend order of business o sabata laban isag limao may resolution calendar. At siya lang mo kumukit siyang supplementary floor leader dahil sa palta lang nampe isak limaw yay resolution calendar. Dahil kat-katiyar tapat patroyer pan resolution calendar. Speaker. Kamuy, floor leader. Speaker, iman pagkak challenge kak place resolution 01 Laban yal risak pa yun ang kalendar. Karyaman. Pileo ma reinstate nampan resolution. Kalangan speaker, iman pagkak challenge kak place LR nampa 0 laban yal risak pa yun. Chance lang mo kumagit silent place resolution number 0 laban yal risak pa yun. Koros mo ujung kumagito, masa niyay uang masa niso kamagit paitar o iman pagik Thailand place resolution word pan supplementary resolution calendar. Hey, dahil kamal miniteo pagkapin resolution ang kagan korosan kak tingalan ki. Dahil sa baler ong nansabul matahil buya kupurok dahil kat-kat pan resolution calendar. Pagi asan saler mengkoros sabul man kita tunggalin ke resolution word ay pan po na sa chief clerk.
Legislature Resolution Number 0 Line Risak Payu, a proposal for resolution setting forth the ceiling for appropriation for the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and superseding all previous resolutions relating thereto for adoption. Kailangan Chief Clerk, Hamponas Chairman and Moniz, Senator Carl. Kailangan may Speaker, Moni Ban, Pileo Patrain kak kasabali sa karanwaw, Ban Kupurakan Koros. Ito nga luwawan pil tutuwad ang rail kan may patyang tenan kalari. Wow karak-karak men kamagit mumul kasambalwad and masani yo sa pulman kita LR number 0 level risak payo o Kariaman. Kariaman. Chance lang mau kamagut sa Chairman and Moniz Trident. Katianan masanapan LR number 0 laban yari isak payo o sa pulman kita. Koros mautung kamaguto masani uang masani so kamagut po ita masanapan. Kamu Senator Carl. Kailangan may Speaker, ikasabali sa karanwaw. Kamumadaan resolution masainsal, waya upuko kasambal and momot dan puinin ko kasanat. Nintuan puinin ko kasanat kalep nintuan ruwasan pasan makakasanat di sangan tatawag matuwat naman. Arian tete matatawad kan pasan peon kawit ni rail sa menen moni kan makan kawit ke jail. Nan tiyan tatawad kamagit kasambal choto me puinin ko kasanat wat kawit tata napali ananin way. Ira choto me pilparata me wukitala magmagitin moni kan me kasik pe mie o me bil mie me bana pali patet me momot wat tebuinin ko sonat wat kasaneti nan kamutan resolution wat song-songan wukitalan nampe kay o I kapengki kupurakan oke kawit memiayo emen ketika sabal kapin resolution wat pagdalang kakapaliran wat nan kawit ni rail sa menen moni kan kan kawit momot kasambal wat ang tatawag wat kedalang kaita silingan budget kaita sang milian paisa kisu lop o pagkari sa lima bukiyew o kaitang milian limaisak payo tuwanan kit o pagkasili sa limaw kawait ni rail kan kawait mamot kasampalwad tansal nan line ng basic tuwaw compact operation Maban laut kila milian 10 tuwalop wanan silikit wano pagkasilisak payo. Sainsan nan imun quarteran tiyan tatok maapte mo sagla siyam ko tiray kan magkakawait monin compact may tato way na ba sa Melel State payo and napaliki yan anan budget luwan moni kan tenipaton way rapatawan carryover nan kaunom ben comeback kab magtay bangkat yang lale pwede yang magmagad nintuan resolution the continuing resolution ni kayun continuing resolution Congress in America kamanata milian silu sama mepatoto buwan na pali tatawagan compact magmagad Pohnpei tatawagan sector magmagad Pohnpei nan continuing resolution mepilap ka manaman nan week tayo katabil kasik sangon well iwasa kawait wad pasan niya o monikat magmagadier
nintuan kawai tin kamumotang ko senet mebil padpatuyar pan kupurakan o ite uya banatay bangka kapali kamumotang ko senet pukat magtay bangka manata siling wat line riesa keu pay keu supplemental education grant med pan laut kila cala isilop isinen tuwa ko pa sa kriyaw med pilsansal nan men KPSU memia nintuan president NPSM president simina kawit tong kabinanayo kabina Oliver grant award in education the supplemental education grant patutor o patpatun million isa kuno silop nen isikit tapos wali sa kwalu nan kanene tinintuan distribution formula that we have been kanene kinapali morning compact nan mono pukat Pohnpei sabon man ku million silu tuwalop rianen silikit pabuki limay sa kwalu mono wat tintuan kanene ti ime biliang apali kosutan po in Tonta Talk and Gambang Kamarain. O niyan sa wote kamumutan sa pagpen patet mebilmiye ite wiya penatay bangka kapali ma apel ben siling wat pan miye. Nan peit kariyaw lain limau kawit mebilmiye sang sa matay sa menen monikan and laut kila cala limelop walinan tuwakit wala bukapaisak tuwa ma umot ka sa walwad pan masani resolution siling mawiyatatakan sa wat wan moni me kamanamantanan siling wo miminimilian riyaw 0.10 sainsal me moni bukat moni tete kay o ele tayo pilmuangi melakap i Pohnpei state bangkat yang nan payday me pan count sak puinan don tatang koros nintuan wo kita kelang ko senad makaya tao puinan don tatakot kasampal na pal puegi kabumbunglan payday kan menintuan rosin ko senad memot kasampal wat ramelel legislature kaysa kamanata ang padetin tiyan tatakot emanaman chapdan yak dobel apuegi uyapen kamagatin monikan asainsal me kotan puinen ton tatak niya magit apapal nan sumbung chi sampeu o purala chapdan yak dobel ija uyapen tatakomet and kakapal taranwat we ugataglan patet takamumatan ugataglakan mapil patwasang eruption kabina ang legislature wat agtailan kakapali na kalwaron niyaralap my speaker kamumatan resolution wat songasongan kaita sapan matay silingan tatok nu sang ni million paisa kisu lop rianan lemagat lemay sa keo ang million lemay sa payo tuwanan kit o bugisili sa lemaw mawawa kisiling pan kalaot la nuwan tala million wano tuwalop wanan lemagat wano bugisili sa payo med pan apaliyala ananakan koros melel maapali po inan doon tatak and government would nan tiyan tatak would mabano mo sagla December at September silisak riyagat riyasak payo ipatuan tamet
Pemomot kesempal word or ton way and several man ke kaparapor. Me legislature word kaun sakar tatongkan me apali puinen ton tatak. Onu au karak imen pegi momot kesempal word kalian kak several man kita LR number 0 11 jari sak payun. Kalangan pe keriaman. Keriaman. Chan salam mau kamu kita memia. Mia te masal Penny Rawat, Speaker, kamu Senator Mopuk. kalangan main mal korongnya mesetonon mau ni mensang ajari imen amon ay bantaula speaker dan patong sabul mau sekarang kay paniyo wow met komti yang kier wan ke kami vice floor o honorable senator kan Corusya. Mai ko pray po tami 6 million mag-trial ban men beitang ko 6 million mag-trial ban kalau te kila ceiling imen poki chairman and wrong breakdown ya wasa mo ni patpan ko sang po ngayon istonon rong mau o tami wewe ki sang ni tatongkan me jiang ermon me fishing fees me yang patronan mo 3 million yaw me patpato mo katal tatongkelar monowood arya 6 million mo imenen we po so ta supporting document yang otoma Irel samanin moni ko menia samanin moni me kawe wotong katal me moni buka available o ya taban le tong katal or ya imen pa ka mami support ngayon kan patong sangan resolution o katal ko rusian kan ka kwe ki o ter pe tong ki yan so magtay sa we amo imen pe tong ka ma chairman ka te committee members in finance ka kan ka we ta a difference in 6,965,634 pan patrosang nan menia fund me bang kalau te tila ceiling me kutay ka manataran tri Terar Senator Movic, Chairman in Finance, Senator Corn. Kalangan ma speaker I kabungki iramesan sang senator Movic and sang makawit bukat niya kenapol kaya kenutut pon kawit ni sa maday contoh tangkan mapali palian moni contoh tangkay me kawit kaya koros ari entete me nampak bukat nintuan na sansal nan kemudian resolution word morning compact padosan na morning compact compact operation sector grant pampadosan and compact operation sector grant sudah pampadosan ang kiswasan supplemental education grant piltuad misangan momode pampadosan supplemental education grant me ipadoan kawawayan ng kapanakis kaya PSM sabon man ke milian isa ko na usama o niya kanana di ninduan distribution formula Pohnpei sabon man ke milian silupo ito ang fishing fee ninduan number masansal ikapat ko pumbungan lang mamiyamat ari number bukat ala number kay kawit pamiyanan tukson tatag sa matay ton tatangan sa matay sa menen moni kan makan kau kutay kawit ito patatag waten kak magatuay mesodey ready senator sudah lebih metungalan ko pe kasal anak pil kauti atau rapaki ewang sa matay ton tatangan kuan kak patungan kawawa pen nam bukat may kasampal ki administration word nentuan atay pa ke Pohnpei agdalang kakadla mo tayo sangan resolution metua temet imen luka kuburakan
nintuan ruasin sama dai pasan ng kosenet ira laut walu ira degedeg limau ira degedeg Isak Riau ira degedeg limau abadoan me resolution ran me kamagit pamia kawit kakuyawi pumumot kasambalwat lapinin ko kosenet en kakamanata ay wasay tungal pagpasan ya puwe kita takar warumet o talen ka kadianga nan kadua motail nan tatak kasampalakan en kian tatak wat ag talen ka kamanata kamodang resolution wat kapu resolusi tatak pukat ite mapanguya kapantela tatakan way magtail pukawake katantar kedai kat nan anso kasampal kapal gay uyasan sal men sangan ranwat me maban apel moni maban mo kapal bukat bukan kakapel ikapar-par ke me tame san sal nan kamotang resolution wat panichar bukan kak sewaseta tatak me cai pane yang kebenau apalagi ki kawal bukat lekin patet me uya tatak o kopung uya kopung ente te ban kupurakan me eu penem me sabun mamail chairman eu ki yang kampan moni kopor me pete kan koros nintuan koso tampuin nan tatak don tatak pan kopung lar lakap Ari nawawa karak-karak main speaker. Iman lukai yang irailkan me tungal yang kepai kasalanan na orang sama dia tuntang kan. Orang tatakut bawa yang kedua mau. Ucail kediang nan tatak kesampalakan. Aku mailan kapar-kapar ki sama Chairman in Finance. Me nan yang dan berbukat dan apel nan sambungat. Mailan ranwat. Pagkita ito pat pinapilanuan. Pohnpei ang kakatuloy mo. May masansan ng resolution maing speaker. Kailangan Senator Carl, Chairman in Finance. May adra maasin na resolution. Motion and close. Speaker. Mayor, motion tayo ng tinti maasin na Speaker. May kupurin po na siya Senator Louie. Kamu. Kumal di mami ni Cheo. Saka kumal di mini Cheo. Yung alkawait na. Pagpago tayo ng kumbal miniteo. Dahil kumbal miniteo. Speaker, manal ka. Aler, o dahil kat nan masilipan resolution number ew laban yari Isak Riau o sansal me mayor kamagat tayo ng rutung ti masilipan o pwede miya karyaman pen motion na may kupura po in po na siya. Karos mautung kamaguto masani uang masani so kamagit po ita tayo rutang tiyan masana pen resolution number 0 laban yari Isak Payo pwede tayo pan katiyang nan usus and kamanata resolution number 0 laban yari Isak Payo hak tayo pan usus nituan usus and kobe Karos mautung tayo sa bulman kita resolution number 0 laban yari Isak Payo kawanta nindima palimaon Mesutro utung kawata nilima palimaon kailangan kamela na Chief Clerk kalatier chuskan Ensan salang way masabal matay lusus tatatok matoka kamumatan resolution 0 laban yari Isak Payo yay resolution ceiling usus Isak tuwaw
o amend mawuwang. Met mawuwang kay kamanata resolution and budget ceiling runway. Mr. Speaker, Kamu Senator Perez. kailangan Mr. Speaker, Iman Barawan kamakit katayan place resolution number silu lebanya roi sakeu masa niyo sa bulman kita. Ben resolution. LR number 03-24. Karos mo dung kamaguto masa ni ay uwang masa ni show kamagut paitar paitar ay men pag kumailan intingatiang kamutan resolution silu lebanya roi sakpayo pan sa bulmamail resolution calendar kan. Speaker. Kami Senator ikanet kay mimi pan bill calendar. Kay mimi pan resolution calendar. May pagkita may common demands. Kami information niyo may manaleta. Muna kan sa pangkak kati rowan or resolution one. Pagpagiyog talan komal ma Lebanon show sang Senator Likanet Traban komal Lebanon show. Pan resolution calendar. Kami Chief Clerk. Legislature Resolution number 0 line tayo, proposal for resolution adopting the permanent rules of procedure of the 11th Pohnpei Legislature for adoption. Dangan Chief Clerk, sansal me Special Committee Report number 0 lebanyari sakpayo. O iban po na sa floor leader and kamakit kailan katlanan masin. Saya kumalma, Speaker. Lumaw. Speaker, kuburay, cungal sakar misik. Nuwaw men patungan yata kamakit Legislature wa cangka katarapwe LR nampe silu lebanyal ruisak tayo. Asan sa lamaw kamagat san sa bulmatay floor leader kailan katiyang nan masanaban kamumataan resolution silu lebanyal ruisak payo. Koros mautung kamagato masani yay. Uwang masani so kamagat paitar o tay katkat nan masanaban resolution silu lebanyal ruisak payo. Speaker. Mia masanaban. Speaker. Kami Chairman and Chayan ko. Kailangan Mr. Speaker, iban songan kak kawait momot putel kak mangi kapatruan masa kita kelakan dan page saya gorosan kak itawen kita kelabukat pwede submatai resolution mamia ika kamel mabangka kece kasapurupur pangumpan cucu terma kumpang kupurai bambaruan tola Kadlaw mo mi. kayon mo kita gelam kay ban sa bulman kinan resolution what ban awali submatai temporary rule at barbaronan page 3 yaw Amendment Rule AOT Line 12 Isak o Isakil. Wasaksit me panwagitala Drone Credential Committee when ongat Irailgan me Shusta Proto Memerang Karbe Speaker Sansal nan sa model ketiran kayu kanian sa Prudential Committee itita o yang agirail magkapkan imiran sa pangkatropi irail Prudential Committee may tita kap
purin ka kaparil awal Israel. Kaya o kem segala. The temporary speaker ay tiyata Israel bukat yang agam makap Israel goros mangi me political la iti tau. Kaya anu kitagla i-rule riyaw ay riyaw nanlain riyasak riyaw riyasak silu page bayo me parawan sang session in May o karay-rayla session in September Wayan kak kabayata rosin sa Maral Basan Kosanat Ohong Ran of Creation. Kasiluan nukitagla kay Rule C, page 10, dan Riyasak Kayo, Riyasak Riyaw, Riyasak Silu, Riyasak Payo, o Riyasak Lamaw. Page 10. Met mga batayang proviso yu. Kabayon ng gutagla nan sa matayal rule. Yung rule payo T, walo, nan page 2 o isak. Nan risak payo, risak lamaw, Oriyaw and page 8. Marawan ka pura yang kabayon kutagla yung rule payo T walo nan page 2 o page 8 nan page 2 line riyak payo o riyak lamaw dan page isak lain neo o lain riyaw. Ugtag lapagat sa wiyadsa housekeeping puan kak kabaragiyang rule taken. Kung ano ugtagla yung rule 108 Silu lain isak tuaw lain isak tiyo. O 1OP page isak riyaw lain silu payo o lamaw. Kaisuan utagla yay rule 6L page isak issue lain issue walo tuaw o isak. Keduaw ng utagla, yay rule L, riyaw, and page isak shu. We had housekeeping. Walo ng utagla, rule issue C, page isak walo, line tuaw. Yay makabatayang practice yung magdahil parawan wiya tawiyadan ng Legislature kaysak ma bill the resolution yung mawariya ng committee niya ban withdraw sang ng committee kagag-place ng calendar o mapil aban kakalito watawat kayo ama resolution aban gak kamanaman la ranot. Kaisagan bukutag lang miya ye summary rule 10P 7 page silisag riyaw na line isag tuaw
del riyay issue. Rule 10P7 bato-bato lang uyaban kamamatay kung uyaban abali nomination ansuot ng rule magdahil ban abali nominee man o suraboita ng samadal session and rano that's final amets ang madawat and wutaglawat aban kag purang prolong dahil kag reconsider waran ran lamaw kayem sagla Mr. Speaker i badawan me Budagla bugat chorus kagada syota aldi. Angak sansal dan kaim seglang budagla me resolution wat pada batuan ye rule aisak silu ai page paisak line risak silu lel risak lamau. Imat Mr. Speaker budagla kam me ben batuan pagi umen gag langada masan ben budagla bugat Ren gak masani usapul margida. Nangan masulasan Senator Perez, the chairman in Chayanko, miyata masan ben kamumatan resolution siya rosilu laban niya riyasak payo. Speaker. Kamu Senator Edwin. Kailangan Speaker tunggu purai tunggal floor amendment silu men batuan long kayu inen nuwao katang sakaratan wow kan memiyayar lelelwan kan komifais floor member kan oirail kan mayang katang trial nisang ranet nan chamber wat so napipayan supplementary uya kupur email momot wat engak katoropo o masani floor amendment 01-24 o supplement dito. Dan masa naman kamumutan resolution siya rosilu laban niya riyasak payo. Kamagitiyo child and bill check, floor amendment siya royeo laban niya riyasak payo. Koros mautong kamagito, masa ni A, huwang, masa ni So, kamagit pa ita, child kat nan masa naman floor amendment siya royeo laban niya riyasak payo. But Mr. Kamu Speaker, Senator Edwin. kailangan Mr. Speaker mo kayo imenan an sansal me sudah me political songkoros me katay buya wasya political pero when an sansal me como kitin political mo kitiyo me uyang credential committee i magdayil pangantek tay koros monti yang wasat pero ong uya bawat tama amendment songsongan uya jalan kapralang tama miya mo. Try koros usus to wasat. Anso koros try usus to cup, try koros cup. Try koros koneng no accord the same type of privileges or opportunities. Minta ma kay kitay patpato ko wasasyon para isag wano tay tinatay bantu ta wasat. I moin ong tama miya pwagi me miya momoter wasat re taul apalier credential pakeu apo ong tami batuan suto ka apali wa wiat re magatung ko re i moment floor amendment met song koprelang tama miya mo me selection in credential committee and bill dasang member maususta melim kaiti me returning members to kalangan Mr. Speaker ikaw Speaker Nangan Senator Edwin. Ako po na siya Vice Speaker. kalangan na Speaker ay tungaluaw
sapal ibil tungalan ko kapung ang senator atun ang ni kaumatan flora amendment so by legislature. Mr. Speaker, manya tayo tungal kawewe may pan patawan kahit yan pan tore kamati may yang yan kak patawan nintuan agis ay patawan o kanyang patawang buyaban totokan credential committee nanansokan mon maapkan sakla. Main Speaker, itungalan ko kapung melel po kita ko kasambalan credential committee akan ka kamatanga tato akan ka kamatanga tato po i kaim saklan petakan member usus taman ma re-elect newly elect but credential unian so me akan lalato kawitin credential committee nan kasampal. Speaker, niyan sa may motatiyang ng legislature kawalbak ikap upan tapyata totok Israel member liman may kita returning senator store metro ng 8 legislature ibil pangatarano ba itong alat wiyamen tumpuang nan momoto wasat rano pergi tanah imetipan hari gabung ke tato aku karya yang ay pilih kesuali akap Speaker karena mas koros miat ba hari nan tato aku memarang to up most senior senators returning senators nan 9th legislature yang coba Siluman prong susto aman kamal din aneutre mo prong sapalto oman kap naranian some kamtiyo modati takati montolang tatok tegan wen kakawit tatok ay pagpak may uyayang ira senator Riyamano iya ara resignation iran patuanta nari uyaw Igabing kayang Senator Choy Gome kataralong ay sa Bulmaray resignation in advance senator elect ko. Speaker nakumban temak tel taiban serga kasabala buewan so akin totok alphabetical order wasa ari aman senator ko utang kap ime protambo Speaker rano ime karata wag taklaw ko yang the most senior maban preside armariaman tetapa apan ko puralang alphabetical order ong railo kaiten katora pasang ap kamiti mata-matawam me irailakan maprong kalanganin way toko prong susto retatoko tor lelnan irairan ansaw ran tapa nanti ang legislature wo amoy kapo aput konot arima kamti kawit maso konong enirail me usus to sapal abil ka konong me agis waregan ang kaniyang buran kakiyang ko kawit momentatongkan ko to o ma esrelel tawa me limano amo mo to no kasan ito mo mate protampo Speaker anan usus towat dahil returning ng liman
me walman muprong aman sapal do pron sapal teriaman luakan usus to kap kaitan katoro or kam di madamado wama esukano and returning senators me prong ususta me kan jawa kam tuwat kaitan katoro pasangraman ayai ikarabawat me kawewe wat me uyawe me recommendation wat patukilo up kawetwat legislature to momotwat pan finance ma yei abanda tok je tamen women on rule nana so batola nintuan floor amendment and tutu ayay tungal sakarata matman speaker kalang na kuprom Tangan Vice Speaker kung kabeso te kawewo sang kamay. Magpupurin po na si Senator Carl. Kalangan main speaker ay sagaran wa sa palbang kupurakan. Yang cowa committee me kau na bata kamumutan kita kila masan sal bang kupurakan. Ang ira me kita iso pay answer what a bit questioned a bit kaula nan sama dai questioned division neo nan Pohnpei code chapter riau ira laut eu obgesilu padawan full time membership be senator men nie ususta wala yer kaula menene kaula ap se wala niya so me wulia pe wala kaula me wulianti wala kaula me wuki member government me sai kaula situ ka kuya tatawagan legislature po Israel me wulian ko menene rai kaula ap ititi niya so me wulian Israel ti ko ala kaula ay me sansan nang questioned kita permanent member lau kita wulialita me panulian kita ko ala kaula erutan sudu ya pe yu me member usus takap men me sai kala kaula kakiyang patun ang credential committee ay sakar misik po ay patun ni sangon mo da i me patun ang kusanet Speaker. o i kamelele me Israel me kap kaulian to ko mabansan sal na naray tungal pete repete le ranin kaula pugi rawya permanent member ni tuan ruwasin ko sanet menen naray kaula aputiti nan minute me kap ko ala kaula kalangan man speaker ay tungal sewase ired pugi awya ira kasambal member usus tamen mesay kalap kaulan puko kakiyang uya tatawagin credential committee luwasin ko sanad may men katamantin kita kalangan man speaker Kalangan Senator Carl. Magpupurin po na si Senator Simon. Kalangan speaker ay tungal saratan wapang promit o member kan korus speaker ipatuan so kaumatan buktak lamang miyak ang nan rule o amendment ni patulong ongoy ni medel esto wiyata buktak layong speaker o ispe pang preside efat pilata me returning tour am applement tatang kemakap me apran sustakap kuprob ikamil me prerogative o patulong presiding officer ay pita ko tama kitala na ane ki elkilit na rule po isme preside and supplement ki salatak and kakplata ma returning tour te ma pilmiya amanteriya man siyang me ucista ka me applement tatangi ang tatangi manila kawawe sang Senator Carl mani memia imen kawawe me aso uyo me kita itu sustaro patunan modwat saya korus uyaya tuan tatok are mo in practice me mia last time porque me special committee me aula Peter tatok o Israel me kapkan ap tauta o potential pilpildari main me mene molo kasalita rap tabi men ko siya ang rulo ni melel ang ngoy estokla ma esandinan rule tabil mo itang speaker manang plata special lang speaker Kalangan Senator Simon. Iya tema Senator Rawat. Puremang po na si Senator Moto kaya po program. Kamu Senator Kalangan Moto. speaker
Yang petong iron trail kat yang sawut puegi kami leleme kami sangsal ni yang sawu trail usustar o tauda trail uya koros uya usus tokap ni yang sawu trail kasarawi kan gemiawi trail soto memang minta members elect the returning members. Chorus reference song senator-elect. Trail chorus yes senator-elect mona try kaula. Or ini yang song trail yes senator-elect ibilyang kami eleleme presiding speaker yang sawo anki mana-mana ni piyata isingo memen enmunya special committee yo memen itiata nanang sawo. I soto kami eleleme returning members elect uya term yo magtay kinta tongki akoros imemen trailen wewe ko magtay koros ususlong niya sama usus na gear kutay sa nga to yo kutay ususlong nan yan tatok yo magpap trail koros yo pap kalangan speaker Jangan kamu Vice Speaker Michael. Kalangan speaker mapung kawewe koros na mata-mataw ng speaker. Apuyaban ko sunnet o makutin ko sunnet kasamwal. Pagkaitin ay pinpan kawewe o inangan ay pinpan kawewe. Niyan sa atan kantitit kan putyong nan tarobot sangan kapasa dirailakan memimenan se rail kampantor karusa. Insan saya. Pilihan sa Rail men masuk ke toto o kiniti credential resulta iti niyo sangan uyabe sangan kawewe. Returning senators most irailakan me upa pakawaran. Kusanet niya. Ari inangan kawewe imay patawan rana. Niyan so may palanglanger niya pitakpan kap edil pa yung patawan ng senador. Man credential baka contest makambang kakayang deso. Araya pwede suda makontest kaya bang wala mo o ka nagalatotok. Niya makontest suda taulasan. Aramayin speaker iman patawan mamma uyapan totok yung Sudran na ibu kisong kawit yung kusunet kautan sudran tok mga monarpan kawit uyapan ito po yung kusunet amo uya masamoy apta toko na pir kaya ibang kataur to merin mamula kusunet niya memelel kontinuun po ko leni menit me kaula uya uliali niyan sa me taula kaya returning senators ko kaya pwede Kaya return, continue. Iran makapukosay. Kawewe turok tayo masalong lalewag pisang. Opportunity to kawag pisang. Ari, maing speaker, mayay. Kamag ito, takusunod mamaw. Appointer, uyaman pangit. Iman pagi. Floor amendment number 8. Laban risak payo na sa inang campaign check. Karyaman. Speaker, may kagpatawan may akot. Muna iban entertain motion na iban po na sa mga senator ito. Kamu. May pung siyong karos may siyong kawawa mi. Ni melel ayato magtrail may react silemen juto purot. Daya tu magtrail me react silemen ba sito purot o legislature kapio pa monti agati ki queen me usus tamo waya ka me pa na pali Cool. ama imi batawan me I tame rule song batawan pwedele lanso yu me ugtai sito batawan me traiban purot tasu amma traiban Tola usus kaya react silemen sola ma lel ek tua menape suruh purato. Riaban utan reban anane tiada utan makap ani yang terbuat. Ri imi batuan ke
ay siya utan necessary trial and patrol timet. Pusalitakin Speaker pro tempore me pangui. Trial parliamenter pro tempore, trial wukiter poen instead of alphabetical order, trial ang giyang sompa. Remagmail katrop ke mai ban beliau usus to ngai me ban pro tem, mo nya sila bang ya isu to contest mo kun. Imen ensansal me ong uyapen credential committee yo salatako imenan mo itang isme ban pro tem. Ong tame bit pro tem speaker ong rai isu to contest mo kun. Mai bil we are pro tem pe bil so sto yang ye me. Abu kasampal ki nianso mes pro tempment ban engkak salata kayang pilipil isme men and we are kosontin me ban pilita isme ban we nan committee credential committee. Kalangan Mr. Speaker. Dapat mai kupure ban entertain ma motion me mayor. Chancel me mayor motion o mi karyaman pe Thailand ka kan ni takla motel. Koros me utung kamakuto masani yei Huang masa ni so Chancel me kamakit me mie Poitar o floor amendment soroyeu lebenya riaisak payu panasain lang committee chayan ko. Mie floor amendment Kamui Senator Edwin Mike. Karyaman. Mie karyaman pen kamakuto Mie karyaman pen kamakuto Karyaman. Chancel kamagut yuk Thailand bill track floor amendment soroyeu lebenya riaisak payu koros me utung kamakuto masani yei Huang masa ni so kamagut poitak taikat nan masan pe Mr. Speaker. Kamui Senator Edwin Bangupura ay tungal mai ka sa on answer Iuya kamuguta ibang blue restate motion of one kak sansal. Men Thailand kak kotoropo floor amendment 02-24 o supplement kit. Karyaman. Karyaman. Kalangan Senator Edwin ruler me poitar kareta komkatlanan masin kamut. Mr. Speaker, and apalita Ong Committee in Finance misansal nan supplementary ukutagalan rule me patuan isang municipal government ka o patuan tiyang chairman in committee ka pateng yaw vice speaker of floor leader po niyang traweta committee would. Mr. Speaker, inanan kasambal ki ukitagalawat ban affect kakin municipal ka and kakayang patrawanta. Iragan me ban pit ten way. Mr. Speaker, pil palasang met mawukitagalawat pan uyawi. Asansal me ban out kita chairman kan o officer yan. Tayo koros wuwagin ang supplementary rule me Sota ramas may usustang na niupuko kag sabulman kita tungalan kay puko riyaw. Bagi ban chairman ro vice chairman in finance ban surgak trawet o ban sota tulul me ban ka kuya vice chairman bagi chairman ka o officer ka ususta. Are imen pagi Thailand Totong kita amemi. Taiwan lamo. Kaiti kansong Thailand nek trail besang ansong Thailand kak eupen o tatokoi mo. I karapan ay pekpeki amendment wat enkak pleo kapralang tamemi mo. Wen kak inclusive ang kitray koros Thailand kak tatok pen o kamukit way tatokin way. Ligan tami kasaletaw, Mr. Speaker, imi patawano, magkatay bang kamanata assist, ban effectively ban eliminate
vice chairman man and me poeki chairman ka pilsuto ka kuya vice chairman of vice speaker or floor leader poeki usustanger puko me mie ipagi Thailand kasampal ki tame Israel men mas kau kosoneti wen ka kapaliwi kamiti wat ni momio bang koleng wow soroban momot wat ai met me uya ai tungol floor amendment Thailand ka kopralang tame mi mo Nangan Senator Edwin Sansal KPS mepit floor amendment Sero Riau le punya Riesok Payo mi ada masuk ni pe Speaker kamu Vice Speaker kalangan ng government speaker ay tunggal sakaran wow sa pahal pilay tunggal kapeng ang kampakabay Senator Edwin ang floor amendment mata-matawan tatak kawit kaimet final say pan patamit sampan santi ang kak sensal ma kairo irma mia ang kak chok ma chairman kau sudokak nanti yang sikan ananan palikan Merai pokok yang wait pokonan Pohnpei wasakoros Merai me pokok on Pohnpei insak or kairo enakis tailasang ni mata-matawan oversight tesongkan ap tama ka kapayata totok kapayata palikan marupukoki ime mata-matawat sa konto Vice Speaker to position ng Vice Speaker of floor leader Wagira pukokan and apali pukokan na legislature pan speaker. Arangkak yang patong upo speaker angkak mini leadership yang patong tatok pukat. Ongkoros. Ketaiban masani mana-manakan te Pilipil me speaker sa parliament kay. Ini tiata. Mamasani way town district आप सोचो ना हमको सुनने सोचो वैसा किस्म पुकारी यामो मने हुए उतर लगे थे क्या करो सुया ये मैं वलियान तो वही उनसे तो मैं नहीं ये वैसा में पुकती सोचा ऑनन कमु मतान रूल में मिया मैं पान सपन टिप किला में ते वक्त तक यो में कावे में मिया सपन टिप में शुरू पाई सो Ma chairman churban mia pro tempo vice chairman ka ketita Lebanon so rulo ko sanet uya pa niyan so ma chairman ni pan churman esen salamao mamoni yei mongyong government totokan poita ni tata yei mata-mata wat sokon po kaitan wali apa mata-matawan wali apa yang umum speaker apa pelakasang ewe tesabam pot kita makit koros mania karena mana-mana ini tiada thon kam tigomren speaker kitu me pam makoros pan mania ya pamuma enkak pukati onkak kanene kawewe kan Poi patuan kamele makatel koros kau kila makatel bang kakela baga pasanan kusanat and waina besam Pohnpei o kusanat akan koros namumu ita armas koros kabaga kita parak karata Mr. Speaker mamia mata-mata yo mesokati yang memang kotor besang amata-mata kubu-kubu main esodo nong konongan sansal Pemakatai masani full representation te yamume aban surukak santi uktai aban surukak kosokweti met lelakap te leliat mai pan moments kupuratai lo kawe wonmi arya pue kita to kanon kasampal bai me pan kai rata we ai me mata-mata kawe tu ni ap momot wot me pan kasaw le ma surukono irawo kawe pa pamia ayo sangun kawewe ketebang kosono boleh koros ketebang kelong discrimination bamilan karena kanene kawewe ni rapat manis speaker iya itu mal sakaran kawewe rawat kawe tuat kue kita tak cacan we ong we pakonin Pohnpei ni parak kalangan manis speaker
Kailangan Vice Speaker. Kawewe. Mamamiye. Masula sa Vice Speaker. Magpurahin po na si Senator Artui. Kailangan ng kupromi, Mr. Speaker. Imin po rin kay Sapalay sa karatahan kay Boni. Wow, medyo yang air. Mr. Speaker, ikamelala me floor amendment kasampaliyo me jay ka tinso tayan sa uwat po. May karasaras may pampachawanta. O sansal me imagjay song-songon uya. Ugut rule na iyew sa pulmachayl tipso unta to. Ibilmin po rin nga dyan kaburela karasarasiyo may pampachawanta. O mabit composition kan mabit at chairmanship. Match mawuwoga me makarasabe. Ewan so tiyan match Colonia German chorus. Net German chorus. Uli Yemen German chorus. Yang agi Outer Islands ko chorus Germanship chorus Israel. Aban yang momon kitso guys medelenim o kichi. Mo mapayan ewan so we don't know. Tiyan tatawagan legislature. Ragak German, Outer Islands kak German, chorus. Dekelimao kak kulit German. O yang ako kolonia onat. Abang purotong way laut ka yamamo chayin. Ayimet may min kabachayang yureo kalangan. Kailangan Senator Artui. Masula sa Senator Artui. Po na si Senator Mobuk. Kailangan ng kupomi, Speaker. Kay idan yang katong ro bukay tegmento donget ukong Speaker ibilyangan ki kosampal ki ira bukay patolalean sa wat puegi ikamelele men yan sa ume Legislature in tiyan momo ko Kosaneti Finance Committee ime me kaman ki puegi represented by way isa kayo. Tames Vice Speaker Kasaleta, may morning ay yung development, yung tatok. Wewe ko makatrailpan, tama makatrailpan ngayon sa what? Katrailpan, kiyang way lamaw ma-represented ng finance, ng chairmanship. Okay, i-rail kalip, may pan po ko, resource makayo kasampan, ayat wan Outer Island, so okay, Outer Island, pon sa tamiyaman pilpan niya. Arya, yamu mana child ban uya child puko and distribute resources o puganaramas and parok maka child ban mo itong kisin mutu-mutu te aramas akoy and puko ki o uya ta decision on resource mo kayo kasampal on child. Ardi Speaker ko sampal ke po ipilitan yang pungki en puralang tame miyo. Pueki ikamelele me equal distribution, equal say, equal pung taroken kecil korusyo, anane en minan Committee in Finance. Masula sa Senator Mobuk mag-frame po na si Senator Simina, Amoroy Senator Carl. Kami, Senator Simina. Kailangan, Speaker, iban yang padre yang iran kasaladakan mapit iran magkatail mamasan yang subsidi. Na itrungol, opinion, o masan ni ruwot. Ay sa karatan wow ki komi vice floor honorable members karusian. Kejail karusian, kejail ket patrom, kejail mangi patrowan democracy, democratic system. Yung moment, abani moment, kejaiban kasaleta atay lirekan, ong kamumutakan, ong iran waktaklakan, abani moment. Eri ay tungal matmataw, ong rawat, pain principle, may tungalan niki ay opinion. Ansyo karus mapami wag tagla. Agini mo men matmatawan na ramasan. Kedraiban irakan panparat. Eri imendan sansal magtray lususto wasakset. Tray kaugila William Pohnpei State Legislature. Melal mensyokes magusiyo to sa. Apan so miyale di ay kaulaw
Pohnpei State Legislature. Melel, irakan pansan sal sang bat matau kan me mie sang ketrail kan me usus to sang way Asia keu. Trailal me ketrai William Pohnpei State Government. Eri anane san sal yang ketrai karusian. Sangun mat matawon kapara kila sang karus. Dan sistem word pandak san sal ansa mo ketrai usus kiro kalangan speaker. May kupurain po na siya Senator Carl, makawatan nila magkamoy, Senator Carl. Kalangan main speaker, kaya balik sekarang wow, kapag kaway kan chorus, sansal me anana benaso pagdayan kak kaunap ko dahil dong ira kasambalwat. Apoi kemat main speaker, wow kara-kara kapin pagdayan ramal leti, chorus ang tawon man kaya sub mau awari sa payo. Katara po check maurin kaumutan utak na bukat o tayo sa bal manalakap. Kariyaman. Siya nakamagati umiyayar, kaya nanran maleti sana ang uya kapuro sa bal manalakap location. Karos mautong kamaguto, masa niyay, uwang, masa niyo, kamagut paitar, o iba paano uya. Pakair. Kaya nanran.